U subotu 1. februara u Slovačkom domu u Bačkoj Palanci održana je tradicionalna zimska moto žurka u organizaciji motokluba The Newbs Bikers iz Bačke Palanke. Ova žurka je i humanitarnog karaktera jer deo sredstava od prodaje pića namenjen je Društvu za pomoć MNRO iz Bačke Palanke. Kažite nam odakle dolazite? Dolazim iz Slovenije. Koji put ste? Da li ste prvi put u Bačkoj Palanci ili ste dolazili ranije? Pa ja sam ovdje već 10 godina, imam ovdje prijatelje, sad sam i član kluba The Newbs Biker i polazim oko 5 puta ljetno ovamo. Kako vam se čini Bačka Palanka kao grad i Palančani kao domaćini? Kao domaćini su vrlo mi dragi. Sve imaju, sve što nam treba. Zato smo i dobri drugovi, zato i polazimo u Palancu. I grad mi je baš tako, sviđa se mi što su normalni ljudi. Nije to veliko kao Novi Sad i Beograd, ali to su ti prijatni ljudi. Kažite nam odakle dolazite? Dobro večer svima, Hrvatska, Daruvar. Da li ste prvi put u Bačkoj Palanci? Ja osobno sam prvi put u Bačkoj Palanci i došli kod prijatelja, malo se zabavimo, bili su kod nas, mi tako vraćamo njima i družimo se i vidjet ćemo kako će završiti danas večer. Mislim da će biti jako veselo. Da li ste uspjeli da malo obiđete grad? Da li imate neke utiske o samom gradu? Nažalost nismo, jer put nam je trajao 7 sati od Daruvara, mada traja nam 3, ali usputne stanice su nas malo zadržale. Malo smo zadržali, nismo. Probat ćemo možda sutra, ako ne budemo išli noćas kući, pa ćemo vidjeti kako će biti. A vjerojatno, vidjet ćemo. U svakom slučaju probat ćemo iskoristiti dan da vidimo. Po prvi put smo neki ovdje, tako da mislim da će biti okej. Evo, dolazimo iz Bačkog Gradišta, mi smo Sove iz Bačkog Gradišta, inače redovno posećujemo Bačku Palanku i The Newbs Bikers, to je naš bratski klub i uvek smo na njihovom skupu, na njihovoj žurci koja bude fantastična, što se može i vidjeti iz priloženog, a još nismo ni počeli sa žurkom. Kažite nam koliko godina traje to vaše drugarstvo? Pa sad, otprilike, mi kao klub postojimo od 2019. počeli kao moto društvo, posle registrovali klub, a nešto kasnije smo se pobratimili sa The Newbs Bikersima. Jedanaesta je žurka po redu, gosti su došli iz celog regiona, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Srbija, jug Srbije i tako. Imamo sa svih delova Srbije i sa severa i sa juga. Ova žurka ima i humanitarni karakter, kažite nam nešto o tome? Pa već par godina smo u kontaktu i prijateljski se odnosimo prema organizaciji MNRO i kao Dedo Mraza ih posećujemo i oni redovno dolaze kod nas na žurke, zimske, tako da i mi smo kod njih rado viđeni gosti i oni kod nas. Tako iskupljamo isto i priloge uvek za njih i aktivni smo na tom planu da im pomognemo. Kažite nam kakvi su neki budući planovi što se tiče samih bajkera palanačkih? Pa, normalno, uvek gledamo da proširimo klub sa novim članovima, kao što ste vidjeli da ima ih omladinaca tu. Sad pripremamo, posle ove žurke ćemo da se pripremamo za žurku u maju, koja će biti bolja nego još prošle godine, uvek idemo unapred, tako da to su nam ciljevi. Posle ove žurke već razmišljamo o drugoj, o posetama, da vratimo posetu našim prijateljima i tako. Ko dođe kod nas, mi idemo kod njih i tako.
Mogli ste da vidite samo delić atmosfere sa ove motožurke koja je okupila veliki broj ljubitelja dvotočkaša kako iz Srbije, tako i iz regiona.